Khona into engake ngakufundisa yona yesibusiso yenhlanhla yempumelelo yokukhanya nenqubekela phambili ukuthi uma uke waba nenhlanhla wathola isibusiso yini eyenza ukuthi leso sibusiso sitholile sijike sihambe futhi yini uthi uthola inhlanhla namhlanje ingakakusebenzeli uyibona isimuka kuwe futhi yini uthi uqala ubona ukukhanya kuyenzeka abantu abaningi athi umuntu yazi ngenze ukuthi ngabona ngathi izinto ziyakhanya kodwa ngabona futhi sezibanjani ziba mnyama zishabalala ethi umuntu ngenzele umama amatshe okanye ngenzele ubaba amatshe ngithe nje ngiqeda ukwenza emva kwenyanga ungangena engozini ngakhela umama umuzi hey ngithe nje ngabona sengiphelelwe umsebenzi uze umuntu ebala izinto ezinhle azenzile emhlabeni kodwa emva kwalokho emva kokwenza lezo zinto wayibona impilo ngathi siyashabalala kaningi kuyenzeka uze umuntu ethi ekhaya bengenzela benjani bengenzela ubaba ini umsebenzi kodwa ekwenzeleni kwami ubaba umsebenzi ngigule emva kwalokho okanye kwaphela imali okanye ngangena ezikweletini yayingihlupha lento yakhumbula impendulo yakho ngayithola ngo2015 ngase ngiqala nginifundisa nini ukuthi uma ungenzela noma ubani utho noma ubani uma ke wathi lo muntu inkosi kubusise noma ngiyabonga ngakusasa ungaphindi ukhulume ngokuthi ngimenzeleni lo muntu angithi yazo thini yayingihlupha leyo nto ngoba ngangithi makuthi kwesisikhathi kukhona into engiyenzile ekhaya emzini wobaba ngijaka ukuthola impendulo hawu ngoba ngenza ukuthi pho ababonisi ngani ukubonga ngoba uma wenze utho uyawujabula abantu mabenjani bebonga ngithi yabona manje lana ke sithi wenza iladi noma wenza upha ukudla omunye welunga lomndeni elingasekho uma ukholelwa kukho mhlambe uhambe wayothandaza entabeni uthandazela into ethize ubona kuhamba isikhathi ungayithola impendulo yakho mawuqala usuthi mina ngakwenza ukuthi kodwa angikuthola ukuthi ilapho uqala inkathazo khona izabuya ke impendulo kimi kodwa kubanga impendulo engangiyilindele kwabe impendulo zokuthi ungaphinde noma ungathi wenzeni bese uba isinengiso sokufuna ukwazi ukuthi fanele ngabe sibuyile sazobonga uyangizwa ngithini ufika umuntu alungisele umuntu into ka30 years okudala hlala lapha ya esekujwayele ukuhlala lapha esekujwayele ukuthi udla amaqabunga ezihlahla udla intethe ezifile angithi yabona amphutha amgeza amsondeze ebese bheka ukuthi lo muntu ufanele avuke ngakusasa amenzele into enhle okanye amkhumbule ngento ethize ngahlukaniselwa ke mina ekulaleni kwami ukuthi kahle kahle thina njengoba sinikwa ithuba lokuphila sinikela ukuthi sithethe amacala senze inhlambuluko silungisela abazali bethu silungisela omkhulu bethu akukhathalelekile ukuthi inkolo yakhe ikuphi ungakulungisa ngomthandazo ungakulungisa ngendlela wena yakho nami ngikulungisa ngendlela yami yenkolo enguya ngithi yabona angigxeke ukuthi ezinkolo zinjani angifaki futhi nenkolo la ngikhuluma nje isinto phaqa sokuthi kukithi manje kule generation esikuyo ukuthi masenze izinto sibheka thina ukuthi fanele sibongwe fana abantu abasebenzela babe njani bahalalise yingakho ke uthola isibusise inhlanhla impumelelo ziyashabalala kithi bayasiduba abantu abasenzela izinto noma umuntu ephila umama wakho kuyisinengiso ufika ummakhela umuzi njalo mawufikile wena uvakashile fanele ubakhumbuze ukuthi wena okwenzile lokho ufisa umuntu ungathi angaphuma hamba uhlala kuphi emkhukhwini ngoba mawuqala ukhamuka sebeyazi ukuthi ngeliphela usuku ungabakhumbuzanga ukuthi wakwabenzelana nomuntu ke nje okhona mhlambe owayethe xakekile wamsiza ngithi yabona fuza mina ngihlale nginifundisa ungagiyi ngokuhlupheka komuntu uthi masuqala usumbone thuthuka bese uthi kubantu nje kungenxa yami lizokuduba idlozi lakhe lizokwenzani
bese konke ukuhlupheka kwakhe bekufumbela kuwe bese bethi thatha ke konke owamsiza ngakho angeke sabuya kuyisibuse kubuya sekuyini alekisi. Ngifundisa abantwana ke ukuthi nengane mayingenze lutho mina ayingabheka ukuthi sengizoyikhonza sengizoba njani ngoba manje nayi ikwenzile ukuthi sekuzofanele ngiyiphakamise njalo ke manginabafowabo ke sihlela ukuthi mfana wami wena ngiyayibulala ngenze njani kufanele bafane nabafowabo abangenalo lutho. Yingakho ke kubalekile ngifundisa izingane mina lezi anipha zona uNkulunkulu ingaqhamuki kimi ingane ithini baba ngizokwenzela ukuthi ngiyababuze ngithini ngiyakubona ukuthatha imali baba bafuyini andiyasebenza lenenye andiyasebenza mayifuna ukungenzela lutho ngeke ize yodwa ithi baba ngizokwenzela ukuthi kufanele ibuthe abafowabo nodadewabo ngabafundisa bese bancane noma bekuthiwa ama birthday